tũgatarana na arĩ tũkĩone ũboco wa o mũthenya. Ũmũthĩ kamwĩra ngwĩrĩte mũgeni ũrĩa gũkorwo nake twambe twaranĩrie Facebook nĩ Kameme TV Kenya, na ngũririkania atĩ twĩ live. Ũguo nĩ kuga atĩ no ũkorwo ũgĩtwĩrorera angĩkorwo nĩ kũinũka ũrainũka kuma wĩra-inĩ haku, angĩkorwo nĩ kũhinga, angĩkorwo ũrĩ o wĩra-inĩ, ngari-inĩ, no ũhote gũkorwo ũgĩtwĩrorera Facebook live ya Kameme TV Kenya thĩinĩ wa page yakwa Wahu wa Karĩithi, ona kana mwena wa WhatsApp. No waranĩrie hamwe na ithuĩ kĩũria o gĩothe ngĩenda gũkorwo gĩtũria WhatsApp namba itũ ĩ hau thĩ wa gĩcicio gĩaku. Mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda twarĩrie kĩndũ gĩtagwo branding. Branding nĩ kĩ? Mũgeni ũrĩa wĩ haha nĩ mũtaaramu wa maũndũ matiganĩte megiĩ branding cia maũndũ matiganĩte, na nĩegũkorwo agĩtũtarĩria bata wa gũkorwo ũkĩrora biacara ĩyo yaku, bata wa marĩtwa marĩa tũthondekaga, logo ya rĩtwa rĩaku, ũrĩa ũgũkorwo ũkĩmĩ-shape, kare iria ũkũhũthĩra nĩ irĩkũ, biacara fulani nĩ ikoragwo irĩ different na kara iria itwaranaga nacio, o biacara ũgakora he kara ĩrĩa ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩtwarana, na mũgeni witũ nĩ gũkorwo agĩtũtarĩria maũndũ macio mothe. Koguo angĩkorwo wĩna kĩũria o gĩothe twĩ haha nĩ ũndũ waku kũ brand anything nĩ agũkorwo agĩtũtarĩria. Na thĩinĩ wa studio tena Madam Faith Kaluki niwe ũtũgeneire. Karibu sana Faith. Thank you. Kũhana atĩa? Alright. Nyambe ngũhe kanya gaka wambie tũgeithie. Wĩ mwega mwĩrori wa Kameme TV. Marĩtwa nĩ Faith Kaluki, mũruti wa biacara mwana wa Thika. Yes. Alright. Kaluki ni Mũikamba? Yes. Na nĩ ũraria Gĩkũyũ? Ndĩrageria. How is that? Nilijipata. Rĩu wĩkora? Alright. Kaingĩ ndakũrora ũguo ndĩrona wĩra ũrĩa ũrutaga. Kaingĩ ũrutagwo nĩ mwena ũyũ ũngĩ, nĩ gender ĩno ĩngĩ ya athuri kana males. No ndakũrora ũguo ndĩrakĩona wĩna aburoni, wĩna iratũ cia wĩra, wĩna gakobia kau. Wekorire atĩa thĩinĩ wa branding? Gwĩciria nĩ interest. Okay. Initially nilikuwa nimesomea something different. But I left employment nikaanza biashara. Ndio naanza kutengeneza logos for customers, business cards. Yes. Then with that interest nikajipata nimefungua kampuni naanza kufanya hizo brand. Yes. Niguo wathire cukuru ũgĩthoma kana how did you come up with this? Nilikuwa nimesomea media. So I had some basics in print media. Okay. Yes. Wenda gũtuĩka mũtangathi? Yes. Ama side ya printing? Kashindikana. Yeah. Okay. Na nĩ njũĩ gaka nĩ gatũrũ ka wonjoria, twĩ haha gũkorwo tũkĩarĩria ahũri a biacara. Number one, tũteithĩrĩrie gũtaũkwo wega branding nĩ kĩ? Branding nĩ ũrĩa mũndũ ũngĩ arakuona. Yes. The way other people see your business. Okay. Mũrĩri wa Kameme TV ndĩrerwo he bata twambe tũkĩrorerwo thauti ya mũgeni witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ĩkorwo ĩgĩthondekwo na njĩra njega na Facebook, na waranĩrie hamwe na ithuĩ twende gũtaũkwo branding nĩ kĩ. Na Faith of course nĩ akorwo agĩtĩra branding nĩ kĩrĩa wonekaga, na kaingĩ ũgakora atĩ biacara yaku rĩrĩa yagema yonekaga ĩrĩ theru, kĩu nĩkĩo gĩkoragwo kĩgucĩrĩria mũgũri waku. O harĩa arĩ rĩmwe ũgakora he billboard gĩkĩrĩtwo, colors iria ciĩ hau nja wa biacara yaku, na ũgakora kaingĩ icio nĩcio iragucĩrĩria customer gũkorwo agĩgĩũka. Koguo nĩ egũkorwo agĩtũtarĩria ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmĩ brand nĩ kĩ na kĩ ũbatiĩ gũkorwo ũgĩka, o nawe personal branding yaku weta mwendia kana mwene biacara ĩyo nĩ egũkorwo agĩtũtarĩria mũno makĩria. Koguo ngĩciria Faith no ũkorwo kĩaria nĩgetha tũigue kana thauti yaku ĩ sawa. Branding. Yes. Branding simply means the way other people see your business. Yes. Nikiwa pale nikiona logo yako. Yes. Should I relate with what you deal with? So from design tunaangalia hiyo design yako vile tunaweza imake ati customer akiona hiyo logo ina relate na ile kitu huyo mtu anafanya. Okay. Yes. Tucokere oro hanini nigetha andũ makumenye wĩũ tondũ thauti yaku ndiuma thondeke wega. Pole sana for that. Marĩtwa maku na twende kũmenya Faith ũrĩa korirwo akĩingĩra thĩinĩ wa industry ĩno ya branding. Yes. Marĩtwa njĩtagwo Faith Kaluki, mũruti wa biacara mwana wa Thika na Nairobi. Yes. Design, printing, branding na signages. Yes. From logos, whether business cards, flyers, all that
is what we do. We make your business seen by other people. Yes. Kitaka reflector tunakuwekea hiyo logo yako. Kitu kama t-shirts tunakuwekea. Signage inawaka kwa biashara yako. We brand your business. Okay. We also brand you as a person. Yes. Ukitaka uniform ya staff tunakufanyia pale Fitech Solutions. Okay. Yes. Good. Twende kumenya ru branding. Hau niho ugututaragiria branding kuri mireri wa Kameme TV ni wende gutaugwo niki. Branding, it's general, but when it comes to brand visibility, yes, ina relate na ile kitu yenye huyo mtu anafanya. For example, kwena modo araruta wira wa computer. Computer anataka kitu kama reflectors. Yes. Mtu wa bodaboda amevaa imeandikwa hiyo jina yake. Mtu wa computer anataka packaging ya hiyo product yenye anauza. Yes. Anataka kama shopping bag yenye inauza hiyo product ya. Yenye inauza hiyo jina yake kwa huyo mwenye anaiona. Yes. Anataka kama vikombe zimebrandiwa hiyo logo yake. Anaweza taka uniform ya staff. Ati staff wake wakipatikana kwa ofisi wamevaa hiyo brand yake. That is branding. Yeah. Ukienda kwa hardware unapata huyo mtu ako na vitu za safety kama helmet, overall zikiwa branded na hiyo jina yake. Ukienda kwa organization kama bank utapata wako na documents zina relate na whatever they do. Yes. Wako na document iko na letterhead yao, iko na logo yao. That is purely branding. So uko hapo unataka kubrandiwa your business. You have a salon, unataka iwekwe hiyo picha yenye unashuka. That is branding. Yes. Uko na hardware unataka kuwekewa hiyo machine unauza, hiyo ni branding. Yes. Tuko na different types of branding from print brand. Tuko na printing, ile tunakuprintia kama ni stickers unaweza kuwekea kwa vioo ama kwa milango. Tuko na branding ya vitu kama signages. That is a bit wide. Tuko na vitu kama banners, light box na 3D. Hiyo bado ni branding. Ina make biashara yako ionekane na mtu mwingine. Tuko na kitu branding kama business cards. Unataka kuprint your business card, ati ukienda marketing unaonyeshana ile kitu yenye unafanya kwa hiyo business card. Tuko na kitu kama letterhead, tuko na flyers, tuko na company profiles. All that is branding. So when it comes to branding, kuna vitu mingi zina entail. Ati mtu akiwa mahali yako akiona kitu fulani ama logo yako anaweza read more of what you do. Ameona matatu imebrandiwa sticker fulani iko na hiyo logo yako, hata anaweza ingia online ni search hiyo brand nione hiyo ni nini inafanya hiyo kampuni. Ukienda social media utaona kazi zenye tumefanya. Tumefanya kazi countrywide. Tuna deliver countrywide, tuko Thika na tuko Nairobi. Okay. Yes. Kaige wataririo tokeririo horo wigi branding. Yes. Kaige towe branding ta Colors, logo yes. na slogan. Yes. No ni watutariria kwina urikeruge wa branding ra. Yes. Na maybe fata wa branding niki. Branding is good for marketing because the moment you brand yourself, you are visible, you are seen. Ukiweka signage kila mtu ataiona. Ukiweka biashara mahali ni lazima uweke signage. Ati useme uko mahali fulani unafanya kitu fulani. Ukienda pale online ukipost kama ni hizi e-cards, hiyo ni bado branding because hiyo e-card inasema hiyo brand yako inafanya nini, iko wapi na namba ya simu. Yes. Okay. Hihi no ni ugwiciria kuri na biashara imwe ikoragwo ina product njega kana biashara njega irendia indo njega no ikagwithio tu ni ndu wa kindu gitagwo terrible branding. Yes. When it comes to branding, sometimes you'll find that somebody has a shop. Na kama sijaona hiyo product kwa display, siwezi kuambia kama huyo mtu akona hiyo product. Yes. But the moment huyo mtu amebrand, kama amekuja ameweka kwa ukuta fulani ameweka hiyo product yenye anauza. For example, mtu anauza vitu kama tuseme kama anauza PA system, maybe hizo equipments. Yes. Ni lazima aeke anauza mic, anauza hizo bass, anauza hizo monitors. Aeke hiyo product maybe somewhere everyone will be able to see. Because you cannot put everything on display. So you'll find that hata unaweza ingia kwa shop uulize mnauzanga kitu fulani? Tuko nayo. Kwenye itaenda kutolewa na huyo mtu mwenye anaenda kumtolea, you are like
kumbe mnakuanga na hii product na vile nimekuwa nikiitafuta. Ama niingie online niseme hii product sijaiona mahali Thika maybe ikiuzwa ama Nairobi. Can I look for it online? Nikisearch hiyo jina online itanipeleka kwa mtu maybe mwenye amepost product kama hiyo. So inanisaidia ku reach that person. But mostly when it comes to brand visibility, uko na shop, unataka kuweka hizo mapicha kwa ukuta ama kwa screen, hizo zote tunaweza kufanyia. Kuri mundu rabiriria biashara yake. Yes. Ni kuri kindu gitagwo brand. Yes. Ni kuri kindu gitagwo branding. Na ni kuri kindu gitagwo marketing. Marketing, yes. Utiganu wa indo icio ithatu. Brand, marketing na branding. Na branding. Yes. Brand, vile tunaweza sema Faytech is a brand. Faytech is a brand. Then kuna marketing. There is that aspect ya kuambia ule mtu wako pale nje anatafuta maybe your product. Yes. That is what you do. Yes. Kuna ile door to door marketing. Kuna marketing ya flyers. Kuna marketing ya billboards. Kuna marketing ya signages. Brand, kuna hiyo you have a logo. What represents that brand? Nikiona logo fulani ati I can relate this logo hii ati ini maybe Kameme. Juu nimeona hiyo logo na nimekuwa nikiona. That is brand. Yes. Na no wega tutaukwo hihi ni biashara iriku nje gukorwo igikwo brand tondu he mundu ratuthikiririra ati kaka ga biashara gakwa ni kanini muno ga gwika branding, so tutaukwo ni biashara iriku na iriku. I think nowadays hakuna biashara hitaji marketing, hitaji branding. Kila biashara, uko na kinyozi, uko na salon, uko na hardware, uko na computer shop, uko na duka unauza maji, you will need to tell that person out there that uko hapo na unafanya kitu fulani. Na uginya umuonie kira uraruta, kiroreka by the end of the day. Hakuna biashara ndogo siku hizi. Unless hata siku hizi you will find that we also do branding for watu kama advocate. Kitambo kidogo they never used to do advertising. Yes. It was not allowed. But siku hizi you will find them they have to do the name. Ati maybe kwa balcony ama kwa ofisi zao you will be able to see aya advocate ako pale. Yes. Yes. Faith, riria mundu aigua ritwa ria biashara yaku riria ria gwitwo. Yes. Kuringana nawe na wira uria urutaga. Ugwiciria niki gibatie guka hakini cia mundu ucio? For example, when you hear Faytech, there is technology hapo. So mtu atajiuliza hii technology ina deal na nini? Nikijaribu kuangalia hii logo na then the slogan it will maybe highlight hiyo product yenye unauza ama itie mkazo kwa ile kitu yenye iko kwa hiyo jina. For example, Faytech solution, passion for print. Passion for print. Yes. Because we generally deal with printing services, branding and signages. Kogwa riria gwetwo mundu ni amenya. Yes. Ukiambia mtu passion for print, atakwambia huyo mtu ana deal na printing. Yes. Na ugwiciria hihi niki na ki mundu abatie kurora kamwira ukite na ritwa riega ria biashara yaku, ritwa kaji tondu ukoraga products imwe iragurwo kana duka imwe ni undu wa ritwa turithaka. Lakini tu jina inakaa poa ukauga andu aya niki mendagia. So ugwiciria niki na ki mundu abatie kurora before you come up with a good name, good logo and maybe the colors ili ubatie kuhuthira? Kuna kitu kitawa meaning. The way the name means. Most of the people watachukua jina because maybe this name means something good ama ina relatiwa na quality mzuri. For example, unaweza sikia mtu amesema biashara yake ameita Divine Entertainment. Divine Entertainment? Yes. What is the meaning of divine? Na what is the meaning of hiyo jina yenye imemalizia? Kama entertainment, ishasema ile kitu yenye huyo mtu anafanya. Kama ni maybe perfect beauty salon, ashaweka perfect. Asha specify hiyo ndio kazi yenye anafanya. Yes. Kazi yenye anafanya ni mzuri. Yes. Then hapo mwisho ameita salon, so imeshasema ile kitu yenye anafanya.
And that is the reason unapata kama kwetu sasa Faytech Solutions, passion for print. Tumesisitiza ile kitu yenye tunafanya. Yes. Now we also help clients, customer akiwa hapo ati anataka kuanzisha kampuni, tunamfanyia hata hiyo business registration. We'll do the business registration for you. We do the logo for you, the design for the logo. We do the business card for you, the letterhead, the stamp, company seal. We give you as a package. Ati ukitaka kuanza biashara ukikuja Faytech Solutions, we will help you build something out of it. You get a logo, you get a name, you get a business card, you get a letterhead, you get a flyer, you get a company profile. Then we also go to detail where we can go even brand the business. We also do the t-shirts for your staff, overalls, reflectors, hizo zote tunakufanyia za staff wako. Kama ni hizo documentation unataka receipt book tunakufanyia. Okay. Ogwiciria riria mundu wothe areka branding ni mistakes iriko ahuri a biashara kaingĩ mekaga kũringana nawe riria mareka branding ya biashara ciao? Mostly colors. Unapata mtu logo yake ni blue na red, but when it comes to branding ameweka green, gold, black. So nikiona kitu imeprintiwa na black na gold na logo yangu inakuanga blue and red, hata mtu pale online atasema ai hawa si wale najua. Because like sahi hata ukienda social media zetu ukiona something maybe imefanywa very different from the way our colors are, utasema ai hiyo si Faytech. Because maybe the colors zimedifa na ile kitu yenye mtu anafanya. Kogwo kore colors but nyumo kore tumika maundu ma branding we wekara ile citwaranaga. Yes. Okay. Like for example ukitaka kutengeneza logo kuna colors auwezi weka pamoja. Yes. Kama blue and red they can marry, white and black they can also marry, but sometimes unapata you cannot put more than 2 colors. When you are doing a logo you cannot put more than 2 colors. And then white we don't count it as a color when it comes to maybe logo design and so on. So the other colors unaweza chukua kama ni orange uweke na black, unaweza weka red na green. Different businesses, different colors. Because for example, if it's mambo na agrovet, most of the agrovets will find them use red and green. Ukienda kwa watu wana deal na mambo ya asali, utapata wana deal na color ya yellow na black, ama yellow na green. Yes. Okay. Kogwo all brand hari kareria. Yes. Itumaga. Yes. Okay. Fit oweciria nä kä gä tå maga andå amwe magucĩrĩrio emotionally kana ma-attach emotionally na brands imwe? Nä kä gä kä gä koragwo gä kä two branding? Naweza ona biashara imebrandiwa vizuri, nijiambie let me go and try these people, wanauza nini, nataka kujua. Because already nishaona their visibility when it comes to hizo signages wamefanya and so on. Hata najiambia hii ni brand kubwa. Unasikia mtu anasema hii ni kampuni kubwa, hata vile imejibrand. Maybe wako kwa billboard, wako kwa stickers. Unajiambia naweza jaribu hao watu. Mriri wa Kameme TV ndiramenyithia nĩ mũndũ ũretwo Simon, my producer, atĩ nĩ tũgũbatara twambe tũhũmũke oro hanini na mũndũ gĩtũma Simon Akata mwena wa radio, tũgũkorwo tũgĩcokereria ndagĩka itarĩ kũraihu. Etagwo atĩa herĩtwo theirwo mũthoni etagwo atĩa? He karĩtwa kaumanĩte na initials ciake. O to Origi na Abrakei. Ndirikanaga Abrakei? We muthoni ndwaiguire? Yes, Abrakei. Ndi Abrakei. Rasama gotekata Abrakadabra. Etagwo Abrakei. Retiarĩire aingira na fire ngari kiurira ku gatagati-ini. DJ fireman. No, etagwo Abrakei. Tweheria Rigiji ri. Ni ageire na ritwa ringi atwaranire riu na riu. Rigiji Abrakei. Wanyita etwo ni ndirikanaga president amwitira Abrakei.
ndingĩenda thaa ici niĩ gũkorwo ndĩ a man wĩikarĩire rĩu gĩtĩ kĩrĩa ikarĩire thaa ici kũrarĩ na rĩrĩ na kĩgomano kũrĩa Naivasha kĩrarĩ gĩa gũchata the way forward na gũthondeka coalition inomu ĩgatagatĩ ka ODM na Kenya Kwanza wanyita nĩho rĩu ũraiguire andũ ta Kagombe makĩnegena tondũ kũrĩa rĩ marerirwo maikarĩre nyeki-inĩ gũgĩcirwo matiraya wokanya Kagombe mathiĩ magethe kanyeki handũ mangĩikara hau marie mena wa mũndũ ona ngwĩciria thĩinĩ wa mũrĩre wa irio rĩ Kagombe matinakora ĩtagwo gravy ĩtagwo atĩ first course ĩno matinakora appetizer matina koguo ti kũrarĩ mwaki ũrakanaga wakĩrĩrĩmbĩ kĩrĩa gĩtũma ngwĩre atĩ ndingĩenda gũkorwo magũrũ-inĩ kana gĩtĩ-inĩ gĩikarĩirwo kĩu arĩ rĩu thaa ici rĩ he mũthuri wĩtagwo Didmus Barasa no anyita Didmus Barasa nĩ ũrũmĩkĩraga gakũbia gatune rĩrĩa ararũgamire rĩ arerire president atĩrĩrĩ kwa andũ aingĩ maugagĩra na kũrĩa makaugĩra na kũrĩa makaugĩra na kũrĩa ithuĩ kĩndũ kĩa mbere tũrenda twĩta ODM tũrenda ndarĩ ĩraringanwo maita maya merĩ maiganaine we woe kũrĩa igũrũ wanyita haha hangĩ kĩanda rĩ tũtigĩre hau ho tũtigĩre tũnengerwo Gen Z rĩ atĩ arainia mũtwe ũguo tunataka power wanyita ndeto irathiũrũrũkana president arokĩra gwĩka atĩa gũkĩaria rĩu kũratuĩka atĩrĩrĩ ndanagweta ũhoro ũcio wege mainie na gĩtĩ gĩkĩ kĩa deputy president but he hĩndĩ ũikaraga ũkarora ũkona atĩrĩ wĩ ciũria ũtangĩenda rĩu through kuma kĩgomano-inĩ kĩu tondũ thĩna ti kĩrĩa kĩraugagĩrwo kũu nĩ ciũria iria ũkũrio thutha ũcio tondũ rĩu wakĩinũka katarĩ nyina ngarĩre githĩ to nginya agĩkũrie mekugaga atĩa nĩ ngũmwĩroreire na githĩ ndũgũkĩũria atĩrĩ rĩu kũrĩa maugire thana ũkamatiga na ngoma icio icio nĩ ngoma biũ no ũrĩa nyonire rĩ mũndũ nĩakwenda gũikara ebangĩte rĩ tondũ maracokera kaũndũ gaka nĩ matukĩte very consistent nako gũcokera horo wa namba igĩrĩ okorwo nĩ ũrĩ girlfriend na ndĩramenya ndeto ta icio wona wamĩhũrĩra kana yakũhũrĩra waga kuoya ĩkaga nĩ ũguo tikĩrĩ ũndũ tũrĩ athiru ũcio nĩarega kũnjoera rĩu nĩarega kũnjoera tũkĩrĩ athiru nĩma nĩ gĩthiru rĩu kĩrĩa gĩtigarĩte no rĩtwa rĩake rĩ hau no thikũ icio tu itigarĩte wana matatũ tiri ũndũ ũngĩ haya andũ anyu nĩ hena nginya andũ anyu your brother nĩ arakũrĩra gũkũria atĩrĩrĩ mũndũ 2027 kũrĩa marauga atĩa maugire atĩ tondũ uma kĩgoma atigai na ngoma icio ndigire ndikwenda ndeto icio no aka 2027 rĩu njĩre mami atĩa tigana nake kana ndo uma mwĩre nĩ andũ anyu andũ anyu no makũrie magũkũrie tondũ kũrathiĩ atĩa rĩu no rĩrĩa waheirwo gĩtĩ onao nĩ magĩire nake na interest yes and they are shaking na nĩ marakĩona na nĩ maraigua ndeto iria irario maybe they are shaking tondũ nĩ maraigua probably going to 2027 ndũgakorwo rĩngĩ wĩ running mate ndũgakorwo mwĩ hamwe na mũndũ ũcio na mũndũ ũyũ nĩ arakirire na no korwo nĩ ũretereire kwanja ũikarĩte ũguo na arĩkorwo no agwete tu ahĩtũkĩrie auge we no akũrũgama nani auge atĩrĩrĩ maũndũ macio Didmus waria nĩ mega no he ũndũ ũmwe ngwenda gũkwĩra ngwĩre atĩrĩrĩ maũndũ mangĩ ti makwamba gũcira ndagĩka ĩrĩkũ ndagĩka ĩno tondũ rĩu rĩ twĩna mũnini wakwa haha na nĩ mũndũ hard working tiguo nĩ mũndũ mwĩnyihia nĩ mũndũ watũma rĩ wĩra wothe nĩekaga atĩa nĩarutaga twakĩmũria koguo tweterere ihinda rĩa siasa rĩa kinya rĩ rĩrĩ ti rĩa siasa rĩa kũrutĩra andũ wĩra rĩu nĩ mũreke mũndũ wakwa ambe atĩa ambe ahorere rĩu nĩ ũkũigua wega ona deputy president gũkira ũguo kauga oh that's my president rĩu Kagombe araugire ndanaria mũndũ wothe ũrakũrorete igũrũ ona arĩa
mũraruta wĩra wabici-inĩ icio. Yeah, no, you are shaking. Yes, you know it is the next 1 year, maybe after that 1 year, na niwe uria gwatuikire ta bururi uyu ati mundu uria waingira gite kiu okaga na andu ake hakuhi yothe. Exactly. Undu kutiri andu okaga ati hakuhi yothe. Okaga na othe. Okaga na andu ake yothe. Ko kamenyaga kawira kare uraruta kena mwaka umwe tu. So kene ta mundu wira irwa kabuto. Ya kabuto thutha wa mwaka umwe. Na ithe tiguo. Ni ndingena ukorwo gite-ini kiu. Ni kaba ndeikarire na guku uguo. Ndutage wira ta wa Musuba, etagwo Musuba Kipomen. Kipomen. Etagwo atia? Mulukomen. Augire tutirahota kugweta ritwa riake wega. Augire ni rigatheti. Oscar Kipchumba Mulukomen. Gwetagwo. Adioi. Irathina uria we wa muthuri ucio DP ri. Yes. Ucio weta black and black ri. Yes. Ni ati riu kumagia giti kiu. Yes. Ati ni hinya muno athie kuria Meru. Yes. Arugame augeri wa kwenda governor tondu ihinda riu ria mwaka mundu rirathirire. Riu ona we ona no ukime DP ugithi ukarugame governor ni agukioneka niki ni acoka thi muno. Na riu angikorwo nduna uria wiho ndana gwitikiria undu ungiikara ho ihinda ringi nigetha ukaugaga na akiehera ri ni ningaikarira giti kiu. Ambitions ciakwa ni gutongoria bururi. No ni no ndigurukie ngambiriria MCA. No ingira bunge ya county makamenya ndora na mahinya maria metagwo ma retired uria retired bunge ya county David President wote aroka ena trappings of power cia gukorwo ati we ni retired ndio gukorwo kiri retired na nginya ndukiona riu akiri hau after go serve miaka yake ta no ambiririe by the way kaningi urutitie nditi uka wabatite riu ningi miaka 5 MCA miaka 5 MP itano senator senator uka wapatete oguo marugamana kawira mwangasa Tenera geneya cia Man Simon Kata o muthenya Jumatatu nginya Gatano thiini wa Homoka. Asante sana na aikorwo we hauna ni uragetha mbegu cia gikiro kia iguru ni wega tonye thini wa Tupande Chili program no kenere quality inputs tuikirie tukorwo tugicokereria na Madam Faith Kaluki tukiariria horo wigi branding thini wa biashara citu. Kameme TV. As you wait for your call to be picked, here is today's inspirational quote. Life is a roller coaster, full of good days and bad experiences. We must learn to accept finite disappointments, but never lose infinite hope. Ili kuset never lose hope kama skiza tune yako, dial *811*628#. Urimi niguo munyiginyigi wa gukura gwa bururi wa Kenya. Ukinyita itemi rinene hari utonga waguo. Na korwo urimi wakinyanirio na kio hatari kurora riua. Haha niho ciringi ikomete. Murori wa Kameme TV ino ni tafarira ya kayo ka murimi haria tuguthomithagia maingi megie urimi na uriithi na maundu matiganite. Ti mugunda waku na mahiu maku ni magukuhe gia kuria na gia kunywa na matigie kindu muhuko. Kayo ka murimi ni tafarira iri kugunaga we mwiroreri hari gukurehera njira itiganite cia urimi wa kimerera na urimi wa kiriu. Hari uria ungithondeka utonga kuma tiri-ini o gicunji giothe kia mugunda kiria ungikorwo nakio. Na twakinya guku kabutini check kopo ni check atiri utangaja kana gitumi kingigiria gutaririe maingi megi urimi wa muthenya wa umuthi. Twarana nani nyitanagira na bataru wa mwagiro muthenya wa gatatu thaa 1:30 nginyagia thaa 2 cia hwaini akirika gugutariria maingi megi urimi na umithio wa ciringi yaguo. Na haha tokuri matu
nĩ kũrĩ magũkumia. Nĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Thank you miradi wa Kameme TV ni twacokereria nigetha tuthie na mbere na kurunga ciege maine na branding thini wa biashara yaku tena Madam Faith ni gukoretwo batutariria bata wa branding na gukorwo tukirora rangi logos no wakorwo gitwira power ire koragwo ikuwete ginya kuri ithwe turona branding iyo now no ukorwo bikite maundu macio mangi mothe no ugakorwo we mwene biashara iyo you are not well branded uguo ni kuona biashara product yaku iri njega atia we orendia tukinyanirie ikiro gukorwo kendia kindu kiu so mwikaga atia ku brand mundu as a business person yes kaigi you find that somebody akona product mzuri sana yes but for example kama asali if you don't have a label on that asali ukora very irrelevant because nimeenda nimeichukua for example kwa supermarket yes kesho hata siwezi sema hata asali yenye natumianga ni ya kampuni gani gukwetha atia for example ndirenda more of the product yes gukwetha atia gukuona atia gukora ku yes okay na pia kindu ta packaging nimekuja umenipackagea on a plain shopping bag for example yes ujanipatia risiti so sijui hata hiyo jina ya biashara yako so rucio ngĩkwetha rĩ ikora iaso nyingĩ mũno ona kumenya ukora wako even I want to send someone I want to refer someone ukuona maybe umenipatia a product haina logo yako, haina jina yako, haina namba yako ya simu, ukuona te so ukakorwa in many cases you'll find that huyo mtu ameuza product sana but hajauza hiyo jina ya biashara yake for more business, for growth pia. True. Na ria pali horo megie branding kana packaging, it is very important. Tondu rimwe thiaga ukagura kindu at as small as some earrings, ukagura tu earrings na a chain ugapakira kanyamu-ini gathaka, you know, these two small bags, onawe kiuma hau ukaigua ni kindu kiega wagura. It's not really neguo, no igakuhe perception yegi ya kindu kiria wagura. Packaging it also adds value to that product. That is true. Ati kama ni chupa, if it is in a good box, maybe branded well, mimi nitaiona more expensive the way I look at the product. Yes. Because maybe packaging yake inakaa vizuri. I might even buy it because of the packaging. Because already it gives me appealing, that. It's appealing. Now, twaririo horo bigia rutia wira. Yes. Ni twaririo muno horo bigia ahori biashara nene biashara. Riu ni makirutite mawira macio mothe agakona branding njega agacoka kandika ndwa wira matare na understanding ya brand. Yes. One, most cases you find that mundu nendia product ajapatia customer receipt. Customer atawajua aje. So huyu staff wako anafaa kuwa branded kitu ya kwanza. Akuwe na uniform, akuwe na receipt book, akuwe na kitu yenye anafanya huyu customer awajue kesho. Awakumbuke pia kesho. So when it comes to branding, it makes even staff look uniform in an organization. Ati ukienda hivi ukiwapata wote wamevaa uniform. Hata hiyo uniform inaweza kuwa na hiyo lebo ya biashara yenu, iko na hadi namba ya simu. So it tells more of hiyo yenye biashara inafanya. Ni ugwiciria gwikira nguo ni ukombo gukorwo na branded sadu ni ukoraga riri tori horo maybe like salon ugakora ati he kiria mubatie gwikira maybe a certain color ya trousers
na t-shirts no nginya mwikire cia wira ugakora mwe kuri mekaga uguo nangi makonekana ta tokombo what's your take on that? I think it's a perspective ya watu because kaige for example nimevaa nguo yangu ndani na nimeongezea hii yenye already iko branded. Yes. I will also sell the brand hata nikiwa hivi. Nimevaa nguo yangu nimeongezea dust coat. Yes. I'm still selling the brand. So kuna limitation. Nimevaa nguo yangu nimeongezea hoodie iko branded. So by the end of the day ni already akirea the name of the business. Yes. Tukirora turore horo begie culture na branding. Taro ni ndeta wahu mugikuyu ngekora ni ndahingura biashara no logo ĩrĩa ndĩrenda kũhe biacara yakwa rĩ ndĩrenda kũmĩtania na ũgĩkũyũ nĩ ũndũ wa culture yakwa nĩ ũgwĩciria that is okay kana kaingĩ koragwo ĩkĩni limit gũkinyĩra andũ angĩ arĩa matarĩ agĩkũyũ taniĩ? Gwĩciria au tene ya nini many people used to see that business maybe ni ya Wagikuyu but siku hizi because hata ukiita jina gani if you are selling a good product no iliguruo customer nimekoka nimekoka ona even the logo hata ikikaaja ama uite jina gani they will also come. People are open. Yes, people are open. Yes. Tukirora maybe biashara nini ingihota te gukorwo igi compete na well known brands matagukorwo makihuthira ningi mbeca nyingi muno co-brand. In most cases if you have a small business you don't have somebody to send out there kuthi gwika marketing na kina kikuya flyers kana kwikira na billboard. You know the online uthondeke kiria tukuthondekere nyamu ta e-cards posters ati ukipost pale kwa TikTok ukipost kwa Facebook ukipost Instagram bado inakuuza online. Not necessary kutuma modo ama pia uweke branding mzuri ati uweke signage mzuri yenye inauza ile product yako. Yes. Si kila mtu ata afford kwenda na road show ati kufanya marketing yake. But there are more ways to brand yourself bila kutumia pesa mingi. Kama online. Yes. Kama hizo flyers. Ati customer akikuja amenunua kitu you just make sure amepata flyer yenu. Ataenda akasome more of the products you have. Nigo. Ikakorwa hii career very cheap for maybe small starters. Right. O uria miaka irathie noguo technology irathie gicenjagia taru branding ya thaici urakora iguru muno ukiringithania nginya na uria gwekagwo like maybe 2 years ago or even 3 wakora it's totally different. Ugwiciria ni ata technology icenjetie branding ihinda-inĩ rĩrĩ? Like 5 years ago twahuthira kindu kitwa screen printing. Ukitaka ku print t-shirt ilikuwa screen printing. Sai tuko na machines kama UV machine, tuko na no cut machine, tuko na plotter, but sai plotter ni kama imeenda ikipitwa na wakati. So tuko na ati ukitaka ku printiwa t-shirt unaweza ku printia hadi picha. 10 years ago ungepata mtu anaweza ku printia t-shirt picha. But sai tuko na hizo machines tunaweza ku printia picha kwa t-shirt, kwa helmet, kwa reflector. Any material. Product yoyote ile, any shape, tuko na machines zenye zinaweza ingia anything. Tunaweza pata tunaweza kubrandia hadi kwa mbao tukuandikia kwa wood. Kwa metallic, kwa mabati tunaweza kuandikia kitu permanent. Yes. Kuna vitu kama hizi zinaitangwa LED lights. Ati signage inawaka. Kitambo ungeona mtu ameweka signage ya kuwaka. Kitambo ungeona banners. People used to write ile art. Yes. But siku hizi you'll find that kuna vitu kama light box, kuna vitu kama 2D signages, kuna kitu kama 3D signages zenye unapata tunafanyia customer na feel hiyo biashara yake it's more visible than ile ya kuchora kitambo. Kitambo ungechora picha, hata ungechora au ungechora vizuri kuliko vile sasa tunaiprint. Yes. Tukiprint we make it more real. Na it looks more appealing. Okay. So ikakora brand ya kunirogera kile value ya ile product yenye unauza. Ona kwa customer ona biso huo no nataka ile. Kwa nini juu nimeshaiona. What clicks to my mind? Hiyo product. Okay. Yes.
kaingĩ ũkeria ũhoro wĩgiĩ tarĩu tũihinda-inĩ rĩa campaign na ũgakora andũ aingĩ nĩ marekĩra t-shirts icio printed ciandĩkĩtwo marĩtwa, of course nĩ gũkorwo wĩra wanyu nĩ ndamenya nĩ gũkorwo ũgĩthiĩ igũrũ kahũa nĩ keru kĩmera-inĩ gĩkĩ but now yes no rĩu ũrakora t-shirts imwe ũrathiĩ ũgekĩra kana ciĩkagĩrwo wandĩkĩirwo rĩtwa rĩaku no ũkĩhũra ũguo nĩ ciumire kana nĩ cianjirie gwĩkata gũ-fade kana rĩtwa rĩu gũthira. Hihi nĩkĩ gĩcũngagĩrĩria ũndũ ta ũcio? When it comes to branding, kwenda different qualities. Customer akikuja akwambia anataka t-shirt ya 300, uwezi mpatia t-shirt ya 500 ama t-shirt ya 1000 because kuna different qualities. Na pia kuna different types of print. Unapata kuna screen printing, kuna heat press yenye tunafanya maybe ya vinyl, na kuna heat press yenye tunafanya ya low cut. Hizo bei zote haziwezi linganishwa. Shekorashi very different, they vary. Na pia t-shirt utapata kuna quality t-shirt, kuna polyester, kuna cotton. So wewe ukisema unataka ya 300 utapewa ile quality ya 300. Ukisema unataka quality poa utapewa ile t-shirt quality poa hata yenye haiwezi fade, yenye hata haiwezi tokana hiyo logo hata ikiprintiwa. Kuna pia embroidery, ati hata ikiwekwa kwa reflector haiwezi toka unless hiyo reflector iraruke. Kama ni dust coat ikiwekwa na embroidery unapata that is a print yenye haiwezi toka. Yes. Ũgwĩciria hihi companies iria local thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya ũgwĩciria kaingĩ nĩkĩ ũkoraga magĩkobia brands ingĩ maybe international handũ ha gũka na brand yao kana identity, develop identity yao? In most cases people ride on big brands, na that is the reason unapata mtu akona copy ya product inauzwa na kampuni nyingine because anataka kujilinganisha na wale watu. But by the end of the day branding inafanyanga vitu zikuwe tofauti. Ati naweza ona logo yako niseme ai hii si ile yenye najua, ama nione hiyo product niseme ai hii si ile HP yenye najua, because maybe they differ on the brand of that product, maybe the logo, maybe the label. So most of the people squeeze wameweza kudifferentiate who is the real person in the market na who is the copy. Yes. And so fata wa gũkorwo na the real thing na identity yaku utegũkobia mũndũ ũngĩ nĩkĩ? For visibility one, pia inafanya your business to look unique. Ati logo yangu iwezi fanana na ya mtu mwingine. And that is the reason most of the people wanafanyanga kitu inaitangwa patent. You patent the logo, you patent the slogan, the name. Ati mtu mwingine anywhere else hawezi register hiyo jina. Because kwizi unasikianga jina yako ilitumika na mtu mwingine, but by the end of the day if your brand is out there, iko online, ati nikisearch nitaiona, inamaanisha hii brand mtu mwingine hawezi kuja kuikopi. I already know that logo vile inakaanga. I already know the website yao. Najua kwenye wako. Najua watu maybe nimewaona maybe kwa video, so I'll be able to differentiate ati who is the real person in this brand. And that is the reason napata we work on websites za customers. Ati ukitaka biashara yako kuwekewa online, tunakufanyia kitu inaitwa website. Tunakuwekea website yako yenye iko na picha zako, yenye iko na products zako. Ati customer akiingia pale online, akisearch tu kwa Google, you will be automatically the first person to be there. Yes. Faith ndakurora ũndũ hana ta wĩ mũkũrũ mũno. Na nĩ ũkũgwetete we wĩkĩte kĩndũ gĩtagwo print media, ona gũtuĩka thaa ici wĩ branding-inĩ. Nĩ ũgwĩciria mbeũ njĩthĩ aingĩ maratwĩrorera, maybe mũndũ athire agĩthoma kothi any no arauga gũtirĩ na wĩra, nĩ ũgwĩciria thĩinĩ wa industry rĩorĩ the opportunities bado itarĩ iragrab kana mbeũ njĩthĩ matarĩ maramenya mangĩcihũthĩra? There are many opportunities out there. Ati mũndũ thaa ici ona ũkienda gũthondeka logo, you don't need to go to school, because most of the people mona makĩũka ona kwitũ tũkamabundithia
kuthondeka kana logo, flyers, business cards, ona kuthondeka signages, tukamafundithia kuma scratch. But with that knowledge, you'll be able even to get employment. Pia unaweza anzisha biashara yako because already we have given you what it takes to do that business. Okay. Yes. Koguo ni muthomithagia andu guthondeka. Okay. And what are some of the challenges you to do branding? Ukoretwo mukigereria na tena dakika ta igiri. Mostly challenges zenye ziko ni products. Unapata product leo iko kwa soko, kesho hakuna. Unapata material leo iko kama saa hii kuna challenge kubwa ya material za campaign. Unaweza sikia leo ziko hii quality iko, kesho hakuna. Yes. Juu ya shipping and so on. Yes. But kama sisi tumeweza kujiletea mzigo. You find that ukitaka reflectors hata 5,000 pieces utazipata. Yes. We have our own products. Tumejimportia hizo products kama hizo t-shirts, trophies, awards, vitu kama hizo vikombe, zote tumejimportia. Tuko nazo kwa all our branches. We have a shop outlet yetu yenye inatusupply hizo products. Okay. But bado ni zetu. So unapata hatuna limitation. Ukitaka order ya mingi unaweza zipata. Okay. Ndiria bongati ni mura import indo icio. Yes. Ugwicire ni ki Faith gitumite ithu ta bururi witu twage gukorwo na indo icio guku ati to nginya mwetie nja wa bururi, maybe like China, maybe like Turkey, ati no ithu no muciethie kamboni fulani guku Kenya na mugure. You find that in most cases like t-shirts, the people who are producing t-shirt here in Kenya, the price unapata iko juu kuliko hata nikiimport. Ati nikiimport reflector China nikileta Kenya nitaweza kuuza 130. But if it's somebody alikuwa ananishonea hapa Kenya, hiyo reflector ananipea na 160. So you find that in most cases turarora margins ya biashara. Definitely. Okay, corona oginya. We how did wa faida. Yes. Okay. But then the market is also competitive. Yes. So you have to have a good product. Yeah. And good price at the same time. Okay. Thank you so much. Nitoke na ndu wa gutikira guka Faith. Na gwiciria mwirori wa Kameme TV ni ahinguka uria fate gukorwa ki brand biashara yake na fata wa branding. So tukirikiriria bado gweka undu waku ka mwisho utire wonekaga ko na andu mangikunyita atia. Faitex Solutions ikora mwana wa Thika, Joanna Center, second floor, suite 209. Tuyare ya Jomoko, akuena Kerea Tibbs College, opposite Total Energies. Tuwe Nairobi, Kirinyaga Road, Pasonic Business Center, first floor, 323. Kazi ya design, printing, branding na signage, zote Faitex Solutions. Ukitaka pia promotional materials, utazipata Faitex Solutions. Ukitaka mambo ya marketing materials kama websites, business cards, zote utazipata Faitex Solutions. Right. Thank you so much. Ndero gugeithire murata wakwa umwetagwo Pastor Catherine. Thank you. Na mudoretwo Rogers. Rogers ni customer wako. Amenemeni kusalimia sana. Nimesalimika. Thank you. Karibu. Thank you. Mreri wa Kameme TV twiragwo Muge ni mutare na riu we wi Muge tondu ni wa gitarwo ni Faith uhoro bigi biashara yaku na twerwo branding ndekekaga tu thini wa biashara nene oneyo yaku nini hau ka kiosk kau gaku kanini aranirie na Faith umenye uria ungihota gukorwo ukimi brand na njira njega hau niho tugutirihira tabarira itu ya mthenya wa umuthe na ni ngoro getiriha wiki yakwa umuthe na gai kwendithiria uhotani thini wa maundu maku maria muthe wekaga thini wa biashara yaku kiria wanyita kirotherema no rime gukumia na ru ndirero ni mundu wi haha ati Faith nako na gikuheana namba. Okay. Namba cia thimu ni 0707 885566 0729 572 473. Namba ya Nairobi ni 0711 911 115. Asante. Karibu. Thank you. Mary wa Kameme TV. Have a good night. Nijitagwa Wahu wa Karithi.
Kameme TV, muthegi wa ruriri. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV? Twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Waigua firingi ĩyo, hatirĩ ũndũ ta nganja, nĩ ngarangano cia mathako matiganĩte. Kuma icagi-inĩ nginyagia ngathĩ ya gĩbũrũri. Amelipiga mbali, amelificha. Na nja wa itoka cia bũrũri. He's done it again! Finding Vinicius Junior. Oh, that is magnificent. Na ti kũngĩ nĩ gũkũ gwa Kameme TV thĩinĩ wa tabarĩra ya Extra Time. Through goes Hamilton. Unbelievable stuff. Nyitanagĩra na ng'ang'a wa Nyokabi o mũthenya wa kana kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya Extra Time. Jehova Ngai arogocwo, uri mwega. Njitagwo Evangelist Lucy Wangu, njiri nyendete Ngai na ngoro yakwa ĩrĩ yothe. Nyitanagira hamwe nawe thĩinĩ wa radio ya Kameme kayũka mũingĩ. Kiumia rũcinĩ programu ĩtagwo itaha rĩa muoyo. Thinacara kinya thaa 4. Na rĩu reke ngwĩre marĩa mahanĩkĩte. Ndũraga na mahoya hoyagira mũthenya ũyũ takĩrore wone mahoya nĩ makinyu. Rĩu itaha rĩa muoyo tũrĩrĩrĩaga thĩinĩ wa Kameme TV, na tũgũkorwo tũgĩka ũndũ ũyũ wa mbere hĩndĩ ĩrĩa mehia maingĩha, hĩndĩ ĩrĩa waganu waingĩha, hĩndĩ ĩrĩa kĩeha kĩaingĩha, twagĩrĩirwo nĩ kũrora nakũ. Thĩinĩ wa itaha rĩa muoyo Kameme TV tũrĩkoragwo tũkĩnyitanĩra gũthathaiya Ngai, kuhoya hamwe na kũmanĩrĩria. Nĩ tondũ rĩrĩ bũrũri ũngĩingĩra mehia-inĩ mũno rĩ, andũ magarũrũkagĩra Ngai akamatirĩra gĩthithi. Maũndũ ma matukũ ma tene 2, 7, 14 ndũkae gũcererwo, tũkĩnyitanĩra gũthathaiya Ngai, kũmũhoya na kuona mwerekera. Itaha rĩa muoyo thĩinĩ wa Kameme TV, ndũngĩcererwo. The holidays aren't about switching off. They're about switching on. It's time to activate holiday mode. Let's do it. That is beyond special. Oh, wow. Cool. That's what I'm talking about. This is your time. Holiday mode activated. What a rush. Get connected to DSTV and choose from a world of amazing kids entertainment this holiday. True understanding requires more than a headline. The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. Kuma Kirinyaga, Kiri Biroiro, Kia Jahi, Mutaburuko wa Nyandarua.
Kameme TV.